Tana mama mbote ya beno beto ke vanda indave beto mebanda mwa direct ya suka yai na kumutisa beno mwa mikunga ya Kilombo baina zaba Kilombo yake bampangi ya beto ba misioni kuna na Congo Brazzaville. Umezola kusala video yai na munkutuba kulutisa tete mwa parti yai na mikunga ya lulendo ya bampasi na kina kutalisa beto bantu ya Congo mbote ya mpasi batata na bamama ya beto ina kina mbanza ya Congo kina kudila mpasi na manyongo me beto zaba bampasi ya beto kina kukatuka wapi kote ni kuna nzimbu yai mume kulutisa yao na kubokila baina nyonso ke kusambilaka na ba misioni na ba mipelo na ba ngerezo kuna pe baina nyonso ke kusambilaka na ba kimbangiste na ba salutiste baina nyonso na kata ya ntima ya bao ke kuna dirilaka ke nzambi mfumu ya lulendo kusadisa bao beno kuwa mutindu muke kutuba na beno message pe ya ikele samu na baminkengi na batata milongi na batata pasteur nyonso pe ya inzo ya nzambi ba inzo ya nzambi nyonso ya Congo ya emekuma ntangu ya beno na kusalisa pe Congo beno kulonga mambu ya kusalisa insi ya kubasisa insi na kati ya mpasi na babantu ya beno na kati ya mabundu ya beno beno kutula yao na kati ya mambu ya nzambi ina beno ke zonza na bao na kati ya bas evangile nyonso ina beno ke zonza na ba peuple na dimanche ya ke kukwiza ke bakukubama mbote mbote samna kulibere inza ya Congo ina nkadia mpemba mutantu mukuyu mekwiza na bambazi ya yandi nyonso mekukota kena kuvwedisa Congo kena kutalisa Congo na mpasi babana ya tata nzambi nyonso ngevanda munkengi ngevanda mulongi ngevanda pasteur ngevanda pe mupelo yai mekuma ntangu ya beno na kusala pare ya beno na kulibere Congo beno kulonga yau na kacha mabundu ya beno na kuprepare babana ya nzambi nyonso ke bakukota na kati ya kunwanisa mukuyu kadia mpema mutantu kunwana yai yakele veti beno ke baka baminduki yakele beno ke préparer bao na état d'esprit parce que na bilumbu ke kukwiza beno ke kuzwa ba ordre mingi ke kukwiza beno longa bao ti ba ku respecter ba ordre yina ba ku respecter ba ordre yina beno kulonga bao samu tibeto zola beno ba minkengi ba milongi ba pasteur beno ba mipelo nzambi ke zola kati a population ba okuvanda ba population yandi bana yandi kuvanda na kati ya kiese ba kuvanda na kati ya kiyengi ba kuvanda na kati ya kudila ve na kati ya manyongo ve ina beto kena kutala na Congo ina ke kisalu ya nkadia mpemba ina kena kudirisa bana ya Congo kena kutula bana ya Congo na kati ya mpasi
bakena kufuta ba salaire ve ba pension ikeleve banzila kena kudiama na kati ya banyamba banzila bamekuma kufutisa beno yao usikeme katuka na mbanza ya Brazzaville ti na mbanza ya Pointe Noire babisalu ikeleve bambulumbulu kena kufua babantu ina keleve babidimbu ya Tata Nzambi ina ke babidimbu ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu. Donc beno bantu ya bamabundu ina ke luve Nzambi ya lulendo pe kena kupesa beno na kutuadisa babantu ya Yandi na kukatula bao na kati ya Mbasi beno keleve kuna na kubudila Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu maboko beno keleve kuna na kulalisa bana ya Tata Nzambi bapongi samuti Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu kutatamana na kutula bao na kati ya Mbasi yai kisalu ya beno mutindu babisadi ya Tata Nzambi yakele kuluengisa dibundu kuluengisa bana ya Kongo bakukatuka na kati ya Mbasi na kati ya Kizinga ina Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu kena kuvuedisa sian kena nsatu ya kufa muntu yanme kubaka yanme kuzenga intu yan kena nsatu ya kufuidisa beno nsatu yanme fuidisa nsatu kansi Yandi mosi kuna na mbanza Yandi kena kudia kena kunwa kena kubina mukena kubokila bamabundu nyonso tu ya Kongo mamabundu nyonso tu ya Kongo ngevanda yange pentecôtiste salutiste kimbangiste catholique musioni ngevanda mkengi milongi ngevanda pasteur ngevanda mutu ya dibundu beno kuvumbula babana ya Tata Nzambi ki bakukubama na kimpeve bakukubama na kinsuni samuti ba modod kena kukwiza na bilumbu ina betu kena kukwena na ntwala beno kuprepare dibundu na kundima yao batata na bamama ya beto bakundima yao yake vanda kaka ni faso yina beto ke basisa Kongo na kati ya kiasi ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu beto nyonso beto salone beto usala kintwadi beto nyonso ke bana ya Kongo beto zola ke babana ya Tata Nzambi vanda kati ya Kiyenge na kati ya Kiese bakuvanda ke yanke kudiambote yanke kuenda pe kusambila Tata Nzambi na kilengi nyonso yakele vetu kusambila Tata Nzambi kaka parce que bakena kutala Mbasi bakena kufa bansatu ve yina kele kisalu ya Tata Nzambi ve yina beto kena kutala na Kongo yakele ve kisalu ya Tata Nzambi beto nyonso ke kutala lulendo ya Tata Nzambi si beto mekuvana kintwadi ni kuna beto kena kubokila babantu nyonso tu yina kina kukengidila bamabundu ya Kongo ya vanda babinzambi beto nyonso musiku kaka mosi kintwadi beno kuprepare bamabundu na kundima bamodor yina kina kukwiza na kubasisa Kongo na kati ya lupangu ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu muke kubanda diaka yao beno nyonso tu ina kikengidilaka bamabundu na mbanza ya Kongo beno kuwa yao mbote na makutu ya beno kuprepare bamabundu beno kuprepare bana ya Tata Nzambi ina beno kekambisaka na kati ya bamabundu ya beno na kundima bamisiku ina kena kukwiza ina kikatuka na babana ya Kongo ya ikele kaka faso ya kubasisa Kongo na kati ya lupangu ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu beno kuprepare ba spirituellement na kati ya nsuni na kati ya kimpeve beno kuprepare bao fo bakundima bamisiku yina bakusalila yao yakele kaka faso ya kubasisa Kongo na kati ya kiasi ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu bampasi ya bana ya Kongo yakele ya Tata Nzambi ve si beno kena kutubati beno kena kusalila Nzambi ya lulendo nkwamikangu ina zulu na ntoto fo ya kemdila Yandi fo beno kuwa mutindu beto bana ya Kongo kena kutuba yao
bampasi ya bana ya Congo yakele ya Tata Nzambi ve yake ya Mkadia Mpemba Mutantu Mukuyu yakele luzolo ya muntu mosi mekuluata mavanga ya satana na kutalisa bana ya Tata Nzambi mpasi bana ya Tata Nzambi na kununga foba vana kintuadi bamabundu nyoso vana kintuadi nikuna betu na kulomba na baina keku kambisaka bamabundu ina ngevanda munkengi mulongi pasteur ngevanda mupelo ngevanda mutu ina kena role na kati ya dibundu mabundu nyoso ya Kongo yaimekuma ntangu na kinlumingu yai kikukwiza na kati ya mambo yange ya Nzambi ina keke pesa nge kutula mwa chapitre na kati na kudemande na bana ya Nzambi baku se préparer na kuyamba misiku ina kena kukwiza misiku ina kele basisa Kongo na kati ya mpasi ina kele peki salu ya beno ina beno ke kusala na kubasisa bana ya Tata Nzambi ina bame kukanga na kati ya lupangu ya Mukuyu ina ni role betu kuna kutubila beno benke kusala ya mpe balumingu nyoso kena kukwiza benke kutula mwa parti ndambu na kuprepare bana ya Tata Nzambi na kubasika na kati ya lupangu ya Mukuyu mutindu bana ya ngipiti Nzambi kuza kutula lulendo na kati ya Mose na Araon Mose vana kana ngolo ya mingi ve Nzambi mekunatila yani pe Araon mekuza kutula yani ngolo mingi kuna Nzambi kuprepare ke bao na kubasika na kati ya lupangu ya Mkadia Mpemba Mutantu Mukuyu kuna na ngipiti bakuwaka bana Israel bakuwaka yao bakuwaka ndinga ya Nzambi ina bakusalilaka yao pe Nzambi basaka bao na kati kuna donc beno kikutuba ki beno kusambila kabilungu nyoso beno kuwa misiku yina kena kukwiza na bilumbu ina kikukwiza Mkadia Mpemba kena kukwena na mbangu programme yani kena kukwena na nswalu beno pefe beno se préparer na kukwena na nswalu beto tubaka kiti nyoka ya baintu 10 kena kubutama na Kongo si beto kubika nyoka yina kubutama na Kongo batata na bamama mfuilulu manyongo bidilu kekuma ya mingi na inchi ina yake vanda kuna bamvula sa mutina kuzenga nyoka baintu 10 ina yake vanda mpasi mingi nyoka ya baintu 10 lutila ngolo na nyoka ya intu mosi tata ke nyoka ya intu mosi mwana ke nyoka baintu 10 ina ke vanda mfuilu na makanda nyoso bidilu na makanda nyoso ya bamvula nikuna nzimbu yai beto mekubanda na kusala mwa video yai fo beno kuwa yao ya kuluengisa beno mingi batata na bamama baleki bayaya bakuluntu beno kutuba veti pongi ke kutubaka mingi bampeve kena kutuba mpe na sika ya beno kuprepare bamabundu na kuyamba misiku ina ke kukwiza na bilumbu ina kena kwiza na mantwala beto ke tuba beno bamisiku ina na bilumbu ina ke kukwiza beno kuprepare bamabundu bakundima misiku ina leba ke kundima misiku ina lulendo ya mfumu ya lulendo ya Tata Nzambi ina beno ke kusambilaka ya Yisu ina beno ke kusambilaka mfumu ya beno ke kusalama na Kongo beno ke kutala yao fobe tovana kintwadi muntu mosi ni kuna bamambu ke kusalama asibeno na kuwa beto wasiki mpya yake vanda bidilu manyongo beno kuprepare di bundu na kuyamba yao baminkengi bamilongi bapasteur bamipelo babantu nyoso ina ke kusambilaka ke kuzolaka babana ya Nzambi vanda kati ya kilengi na kati ya kiese beno kuprepare bamabundu na kuyamba misiku ina kena kukwiza ya bilumbu ina keko kwiza matondo na ngwidu ya mbote bika Nzambi ya lulendo kuvana na beto ntangu nyoso ti kote yanki kubasisa beto na kati ya mpasi ina Mkadia Mpemba Mutantu Mukuyu mekuza kutula na Kongo beno kuwa ya mbote
beno kupaka video yao beno kukabula ya bakote nyonso kuna na Congo. Bana ya Congo fo batala video yae beno baka yao beno tula kaka yao na ndinga kaka na message audio beno kukabula yao na ba réseau nyonso samu babantu nyonso kekengilaka mambo ya Nzambi na Congo kubaka yao bakukabula yao na kacha ba makanda na kacha ba mabundu nyonso bao baku se préparer na misiku ina kena kukwiza yina babana ya Congo ke kupesa bao ba mipelo ba milongi ba mingengi ngevana musioni ngevana mutu kuna na ba église catholique ngevana ngunza beno ku préparer babana ya Congo na kunjima misiku ina na kusalila yao samna kubasisa bana ya Congo na kacha lupangu ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu ina banaka message ya suka yai betume kusala samna bana ya Congo beno kuwadia mbote Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu kena kukwena na nswalu mingi na ba programu ya yandi beno bana ya Tata Nzambi fo beno kukwena na nswalu ya kulutila nswalu ya Mutantu Mukuyu samu na kunungisa Congo nyoka ba yintu 10 kena kubutama na Congo tata kenyoka ya yintu mosi mwana kenyoka ya yintu 10 si beno kubika nyoka ya yintu 10 kubutama na Congo batata na mama mpasi manyongo bidilu mfuilulu kuizila Congo nyonso beno kutuba veti beno kuzabaka ve nikuna betu na ku luengisa ba bebaina nyonso kena kutwadisa ba dibundu ya Congo baku préparer kibundu ya Tata Nzambi na kunjima misiku ina kena kukwiza bantwenya beto nyonso beto kunjima misiku ina ke kukwiza yake vanda kaka faso ya beto ya kubasisa Congo na kati ya kiasi na kati ya lupangu ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu matondo na ngwidu ya mbote beno kulutisa kilumbu ya mbote kaka bilumbu ina ke kukwiza